hlekani Afrika Dzonga hlekani vayingiseri umganalo FM na kuhlekanisa kwalonga yingisela stage lexi ri kona namuntlha i ra mune siku ra vu-15 ra n'hweti leya ya khotavuxika lembe ra magidibiri makumembirhi nharhu mina ni Khalanga Pat Mathebula ni n'wana ritsumati wa jimo xitlangwama xi ngi ritana wa xicecana makunele wa ndandatsi na ku amukela ka nongoro kwa Afrika wa vulavula wu humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa kasi ke hi famba swi nga ku fika eka hafu ku pele awara ya khume nharhu nhlekani wa namuntlha siku leriwani hi le ku kungeleni hi kungela yini ke hi kungela timhaka leti ti nga ta va ti kha ti humelela mundzuku laha vantshwa va nga ta va va kha va tlangela siku ra vona hi ndlela siku leri nga vekeriwa tlhelo eAfrika-Dzonga tanihi siku ra vantshwa ku langutiwe ngopfu ka timhaka leti ti fambelanaka na timhaka leti ti fambelanaka na hi xandla na hi laha vantshwa va nga hoxa xandla ha koho ku lwisana na timhaka ta xihlawuhlawu eAfrika-Dzonga seke loko hi nga hi kungela hi ya ka siku rorolero miyingiseri umganano FM hi teka xiboho xa ku namuntlha hi bula na vantshwa namuntlha nongonoko lowu kongomisiwe ka vantshwa namuntlha hi ri kan'we tanihi vantshwa mi ri yini hi ku hi leti timhaka leti ti vulaka leswaku n'wina tanihi maAfrika-Dzonga mi ri vantshwa va maAfrika-Dzonga mi le ku heleni emagondweni 49 wa tiphesente ti vula sweswo ku mi le ku heleni emagondweni xana ku nga ku ri swivangelo swa yini leswi endlaka leswaku ku hetelela ku va na ku hundza emisaveni hi ndlela yaleyo un'wana i ri ku na mintolovelo liya ya ku minduku ku ambariwa uniform hi ku siku ra vu-16 va nge vantshwa va 1976 a va ta tsakela ku vona ku ya emahlweni se ve nge ri ematshan'wini ya ku mbala tijunifomo ta xikolo mbalani magaweni ku ta tika ma nga huma magaweni ve ri mbalani magaweni mi kombisa ku mpela mi le ku yeni mahlweni na ku ya mahlweni mi dyondza vantshwa va 1976 lembe ra 1976 swiphiqo swa vo a ku ri ku lwisana na xihlawuhlawu swiphiqo swa vo a ku ri ku lwisana na ku sindzisiwa ku dyondzisa ku dyondza hi ririmi ra xibunu Afrikaans se xivutiso lexi hi vutisaka xona namuntlha i ku xana loko i langutini kwala u nga kona ntlhontlho lowu vantshwa mi nga langutana na wona hi wihi hi yihi mintlhontlho leyi n'wina tanihi vantshwa mi nge mi langutane na yona mi nge ma yi tiva mi nge mi le ku ringeteni ku lava ku yi ololoxa loko u ri mutswari u vona onge ti vantshwa va lembe leri hi nga ka rona namuntlha vantshwa hi vulavula hi vanhu lava nga na malembe ya kusuka ka 20 ku ya fika eka lembe ra 25 se xivutiso hi ku mi vona onge mintlhontlho leyi va nga langutana na yona ku nga va ku ri yihi mi vona onge va langutana na mintlhontlho yihi n'wina tanihi vatswari n'wina tanihi vahlayisi a hi ku tumikisa na mehe le ka 0860002543 kusuka ka yaliya ya ku ve ri mi le ku heleni emagondweni ve ri mi le ku heleni emagondweni kasi swin'wana ku ya hi tinhlayanhlayo tin'wana ti komba ku n'we va sesi vanhu lava nwiwaka ngo byala sweswiwani va ri vantshwa ve ri ku tele vaxisati ku tlula vaxinuna a ni tivi mhaka ku tele vo anakeni hi tinhlayanhlayo ti vula sweswo ku vantshwa hi vo vaxisati hi vo va nga tala ku tlula vantshwa vaxinuna kumbe ku na swin'wana swivangelo swo ke na n'we vaxisati ni la ku mitwa namuntlha la vantshwa ni lava ku mitwa namuntlha la loko hi kha hi famba hi ta tlhehla hi bula na tatani Chauke i muntshwa na yena kambe wa swa fanela ku a vitaniwa tatani Chauke i Bob ta va hi kha hi bula na yena kwala na hi ya byela i chaya nkatara hi xiyimo xin'wana xa la henhla swinene nkulukumba lowu ene a nga chayi leya ya leading leya ya bus guitar hileswaku i le ku fambeni hi mikondo ya va Sir Thomas Mathons kulukumba loyi na va ku bula na yena namuntlha la se hi ta twa ku ye i ri yini kambe a hi twiwe hikwalaho nga koho 0860002543 tirhisana Mathebula dprsabc.co.za at Africa Munghana i Twitter handle vantshwa ha swi tiva ku munduku hi ta va kha hi vulavula na lava nga ta va ri le ka Mudavula kusuka ka va Premier va MSC na yinini na swiyenge swo hambanahambana se hi yo mhaka namuntlha hi ku namuntlha hi bula na n'wina ntsena ni ta teka riqingho ro sungulani a ndzhaku ka leswi hi kona ku ta korhekela wena
Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM Makombandlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. 0860002543 wo sungula hi loyi Nhlekani. Botati mjane? Botamin hi pfukeni n'wina minjani? Hi pfukeni. Kombela n'wana le ya vantshwa le. Le ya vantshwa ho xavisiwa both sides hi xavisiwa hi vahlayisi va hina. Ku nga maphorisa. Kusukela ku tekeni ka license wo xava i nghena patwini a wu siku ya nkayini. And then va ku kuma patwini tsutsumi va nyika 20 rand yi xavisa vutomi bya n'wana wun'wana hi 20 rand both sides ma vona maka. ene mikama yin'wana mi kuma ku va lava va va ri na swiphiqo swo swoleswo a ku tlhi ku hundza vona misaveni ku ya ku ya hundza wun'wana a nga onhangiki nchumu. Like yi xavisa vutomi bya munhu wun'wana hi 20 rand. Phela like accident a yi kosi ku mfambi yi chayisana ku nga ni rheyila careless mina nchuha ni huma patwini movha ya vavisa mina. Se hi fane hi endla yini? Leyi nge lunghiseki laha as long ku ri vatirhi va government because a government masiku lama ku va a va ha tirheli pay leyi va yi kumaka from government ku ri un'wana na un'wana fa a tatisa pay a tirhweni wa yena. That's why tolweni ka masiku a va ri la hi ku nghenisiwa ka tifoni a ti-prison. Na vona va ku tshama zameni ku hi sayiti ravo va nga endla njhani mali ku fana na maphorisa. Nemetwe. Yo makale. Nemetwe Botami. Ko khensa mina hlayisekani imani kuma khosa la khosa Nhlekani. Papa. Epfukile. I khensa. Ai na mina la kulavula hi le ya vantshwa man. Yeah. Ya loko ni langusa lexi hi karataku i swihoko ngopfu. Ya hi nga swi tumbeleli swihoko because swi hetelela hi hetelela hi nga tivi no hi tlangela yini kahle kahle ma swi vona. Loko ku ri ti 16 June onge like a hi swi twisisi ku ti vula yini ka hina vantshwa. Loko mu ku onge ta hi swi twisisi ku ti vula yini ka hina vantshwa hi ndlela yihi? Hi ku hindla yini kumbe hi ku mindla yini kumbe a mindli yini? Like ni nga vula hi maendlelo leswi suka hi swi endlisa xiswona. I vatsanana lava kuma ku va endla leswi swi faneleke hi ku ya hi ti 16 June mavo. But hina vo tala onge hi tsutsumela ku hi fanele hi celebrate ku nwa mabyala after hi tswotswiwa then ku ngeniwa emapatwini. And swi hetelela swi hi veka nghozini hi tikuma se hi hundza misaveni ma swi vona. Yeah, because at least loko hi kota ku tlangela ya kwale stadium hi endla leswi swi faneleke hi ku ya hi masiku lawa ya 16 June maybe swi nga hi pfuna hi mhaka ku at least hi kota ku komba ni lava vatsanana va hataka ka hina ku ri 16 June yi vula yini. Semirini lava nge hayi hi swi vonini ku malembe lama nga hundza ma hamba mbala swimbalo sweswi le xikolweni uniform ya vana a swi koteki ke ku se mi mbala magaweni hi vona ku se mi hundzile laya na. Ya magaweni ma nga mbariwa na wona mara ku ri na lava va nga mbala uniform hi xikombiso xa leswi nga endleka hi 16 June mavo. And then ku ri na van'wana lava va nga hi nyika information kumbe va hi nyika vuxokoxoko hi mayelana leswi nga endleka hi 16 June ku hlanganiwa tindhawini to karhi ku endliwa mitlangelo then va rhamba vanhu vo karhi lava nga na vuxokoxoko or information hi ti 16 June maybe swi nga hi pfuna na ku pfuna vana lava tsanana va ha kulaka. Nemetwe Botamina nkesile swinene 0860002543 tirhisana Mathebula dp@sabc.co.za makumembirhi timinete ntsena ku bela wara ya 12 un'wana mingiseri loyi Nhleka. Ayi braphet mpfukeni. Epfukeni njhani Botamina? Epfukeni jabula no sungula ku nghenela ka Munghana Lonene. No amamkele bujabu ya khensa swinene. Hayi ni la ku vulavula ngopfu ya hina vantshwa hi ku ka hi nga lavi ku tirha. Na vantshwa la South Africa a hi lavi ku tirha braphet a hi swi lavi ku tirha. Ku nge vi ntiyiso ku nge vi ntiyiso ku vantshwa va lava ku tirha mi vula njhani sweswo? Okay mo ni mi hlamuseta xixin'we lomu tisalonini bratom ku tirha vanhu va tirha vanhu vo huma handle. Tolweni a ni kha ni tirha kun'wana laha Exfield ni tirha misisi loko ni vutisa misa luya tirhaka laha ni ku i hakela xitulu lexi nga tshama ka xona hakela 6,000 hi n'hweti. Ni kota ku endla mali muni hi n'hweti ni kota ku endla 40,000 hi n'hweti. Se mali yi tele na vanhu va la kaya
oka ngala tirha a hi lavi mintirho vanhu lava endlaka misisi va endla mali swinene and vanhu vo huma handle ntsena vanhu lava endlaka tech shop i vanhu vo huma handle ntsena na va la South Africa hi la ku tirha na hambi swona va na shop ni ri wa la kaya xa masungulo ku ni ta sungula ni shop ya kona yi ta pfula hi 8 nkarhi wun'wana lowu ni twa babalaza mpfuli se hi nge tirhi tiko leriwa ri nge lunghi hi le ku feni va le ku hi tekeleni ka tiko ene loko hina vantshwa ka nge koka masokisi a ma heteleleni va ta hi tekela tiko va le ku hi tekeleni ka tiko mbula va mani vanhu va lo matikweni le handle a ni hina hi la ku tirha brapete hi nge va soli va le ku tirheni vona vo va le ku tirheni hina hi la ku tirha no ni khensini boto wa mina khetsa swinene 0860002543 na le ka TikTok Khalanga Pat Mathebula ai mi ta ni vona ni kha ni cina la studio lo a hi cini la sweswiwani hi le ku vulavuleni timhaka ta vantshwa ku mintlhontlho ya vantshwa eka lembe ra 2023 hi yihi loko ku ve ya lava va 2020 va 1979 a hi tiva Khalanga Pat Mathebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki 0860002543 nakoroko i Afrika wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela makumembiri tona tibile ora 12 ngari khale ta kuma tlhoma ka ta mahungu na bonge ngomwana tima lo like kambe swes a hi ti wena un'wana mingiserelo nhleka papa minjani na he va to munguna mijani no hi hlayisekini man ina mo hi khomba leyi ya hina genge ya le ya vantshwa kuna kuna xivulavuri xin'wana xi nga suka lani ne xi nga xa huma ku humanyana xa ku hina vantshwa va South Africa halolowa ni yima na yena ngopfu ebotpet hi ndlela leyi mavona ni ze ni sungula xikiminyana xin'wana xo rima ne ni xi endla hi va group nyana mara a ni na gengenyana ya vantshwa va tanga ta mina se va isala vanhu loko se hi karhi hi sungula ni ku hey guys phela lani ne ku hi ta tirha hi kuma mali hi fanekele hi ambala tijombo hi ambala ti-overall pride aside we need to swallow our pride here ivi ebotpet ne hi sungulini ivi loko hi sungula va swi vona ku ri hayi phela ndhawu leti nga ku hina hi tshama tele chaka nkarhi wa ku hi huma ya voniwa hina mabyala a nge vi kona no ka vona guys handle ka ku hi endla leswi a ku nge diwi then ni yi phusha lembe na vona so at the end va decide go no we're not gonna do it anymore then already company I registered master Then foster like because mina I've got that patient yaku na kuta that patient yaku mina avurimisile ka mina I want to do it. Then I end like yiva PTY LTD yiva a private one because angar na vanhu lava nga pfunaka. Akusunguleni ayiri cooperative. Ayiri cooperative. Mara se va sungula ko kala ndzhaku leswi va ta ku mutsa ku loko ekarisha sa itakwini mali itakwini phesa ke hi kumanyana ku yana tibiya va rivala ku this thing hi fanekele swi ku hi veka hi kota ku xava ti fertilizer hi xava swimilana and all that mara ka vona a swi kona sweswo hina va leswaku ma swi prepariwini ivi hi ndla yini hi nghena hi dya so hina vantshwa hi dlaya hi maku hi le ka culture ya acorn culture hi lava vutomi lebyi bya ku tshama tihofisini hi bela ti-acorn leswi swa ku hi ya huma hi ya endla mintirho hayi na byona hi na yona miehleketo yaleyo so hi ya kwini tanihi vantshwa ene hi yo mhaka namuntlha hi vutisa kahle n'wi vantshwa sweswiwani mintlhontlho leyi mi nga langutana na yona hi yihi hi ku leya khale hi tiva mintlhontlho ya ku a va lwisana na xihlawuhlawu na timhaka teta se ya sweswi ke mavuto ya mina la ni tshama kona mugangeni ne va sungule ku ri xisa lexiya xi na nyoka ni va ri ku nyoka yi le miehleketweni ya munhu a ni buli ebotpet a ni buli ma vona mugangeni wa mina ne a ni na chomi mina chomi ya mina yi vatukulu wa mina because sweswi wa ni dzega ku ni ku ka vona ma ta ku ni na swifuwo mina hi botpet a ni sungule swilo timbirhi sweswi loko no mi byela ku ni na more than 40 ya timbuti ni na more than 20 ya tinyimpfu na ku rimeni ekaya I've got 12 hectares ebotpet na ku prepare na ku ni yi akeleta ivi ni rima
va karhi va ku he ina nyoka yi le nhlokweni botfet a nga kona munhu sweswiwani a nga mintirho yi le ku kaleni ma swi twisisa ene ya nghena mali kwele ku rimeni hi tholana ma swi twisisa mara if a hi swi endli hi hleketa ku hi endla yini mara ku na vitona handle ka agriculture mingiseri wa mena le ku vutiseni n'we mi nga na mi vulavula hi swifuwo se mi nga na swifuwo mi rimako ni vula ku ya nghena mali na hi ku ni le ku ya nghena swinene fact mina ya nghena sweswi na xava mindzuku kwala na xava tinyimpfu ta 12 it's over 26,000 yi lo ngheneni a ku na mali va nga ngheni botfet a yi kona ene na tirha kambe salari ya mina it's over 30,000 mara a ni rely ka yona ni le ku rimeni na mina ni le ka mkhwatse botfet ni le ku tirheni swinene ni mi twile bot wa mina ni mi twile thank you bot wa mina 0860 002543 yimani ya twa mhaka ta mahungu loko ni vuya bulanyana na Bob I Bob muhumelerisi very Bob Petra very much Xibobo oh okay hi bula na Xibobo loko hi vuya aka hlokoma lexi ni tsakisaka mina ni nga xi tiva I ku mjani loyi I chaya basket sweswo na swi tiva hi mbilu ya mina hinkwayo ni swi tiva kahle ku wa chaya basket kambe hi lava ku twa ku I swi katse njhani ku a va muchayi wa basket kumbe xana swin'wana swa swi chaya ku hi swi ta hi byela ivi kusuka kwalano a hi byela ku xikolo xona I dyondzile na Vantshwa kumbe xana ndzi nga hlohlotela un'wana a swi twisisa ku ka hina loko ri na teretere ni tshemba ku vafo hi thavele ku ni yingiseli ka hina loko ri na teretere swi vula I ta fane I ri hlayisa I ri hlayisela generation leyi nga tata hayi ri hlakata ni ivi ku ndlela ku lava nga tata hi le ndzhaku na va ta kota ku ri tirhisa swi fambisa sweswo kambe hi tweni ku bongi n'wana Tumaleke I ri yini mahungu ya awara yan'we ya bongi eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto kuya kwale kagiso ditokela kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Hiti baxifuva hi vantshwa va hina Munghana Lonene FM u tlangela vantshwa hinkwavo va Afrika-Dzonga Munghana Lonene FM Makombandlela Palamende ya Rixaka Hlangukisiwa kumbe ku vuliwa ku boxiwa kuno commission leyi yi vekile va mani xana ku ya fikwa rini aka themele Ramaphosa nga hi sayina ku ta fambisa yona ku ta vona mhaka Zuma until theme ya Ramaphosa yi za hela Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula na themba se hi fikile ne ka aka ha vulavuriwi nchumu hi khale ka president ne se hi fikile ka ku se ku vulavuriwa hi vo va lava nga kona President Cyril Ramaphosa lava nga Geneva Switzerland la ku nga na ntirho luwa wa u nga lulamisiwa hi timhaka nhlangano luwa wa timhaka ta vatirhi hi ndlela yo leyo ntari lava bulana nkulukumba a swi tikomba kahle ku a ni n'wi tivi ku meni vulavula hi vito ra Bobo van'wana ve ri Xibobo kahle hi mani hi a nga ta hi byela ku hi mani hi bula na yena I muntshwa wa le kwihi kumxana a nga khutaza vambirhi vanharhu mina loko ni n'wi vona ro sungula a hi ri ka maphalale a kha tlanga bass guitar ni swi twa ku a nga yi hechi a nga yi hechi wa yi tiva Chauke nhleka hayi botfet mi pfukile mjani botfet hi pfukile bot wa mina mani na khensa swinene loko hi mi kumini hi bula na n'wina mi ndzi siku ra vantshwa ni themba ri vula swin'wana ka n'we hi ta fika kwalano a hi sunguleni laha hi we mani na khensa botfet rhandza ku xota vayingiseri va Munghana Lonene FM Makombandlela mina Xibobo Ian Griffith Chauke se mara le ra Xibobo ko va nickname noma asasale man ka mahlohlwa Xibobo I nickname yi tise yini na mi ani xongopfu loko ni va vutisa kaya na vona ve ri swa vuhlangi ene swa bolo a hi swa mina se a ni swi tivi ngopfu a wu tivi Xibobo loyi kumbe Xibobo kumbe Xibobo yi huma kwihi kona a hi sunguli la loko I khi kula a wu tsakela ku endla yini a wu tsakela ku loko se I kurile sweswi nga muntshwa ni xo se na pasi sweswi au norho wa wena a kula ku va a wu la ku fikelela yini kahle mina vona ha kula mi a ndzi byela ku no
na ku va loyara okay leswi a ni lava swona mara ntelo wo karhi wa ha famba ni kha ni kula sweswi dokodela ni tshama ku na vokaya va kha va endla swa music na yini ni ve ni ku mara why ni nga landzi leyiwani ndlela kumbexani yona yi ta famba njhani kumbe swi ta ndlisa ku yini mara no swi fambisi sweswo mara ivi ni tikuma ni ya xikolweni mara ni endla degree leyi ni nga endla yona ya international relations na honors ya yona ku ta fika lawani se ni le ku zamazameni kwala na kwala hi swona hi ndlela leyi ni nga fambisa swona. So okay se ina B degree na honors loko pasa matric a ni la ku vula ku na malembe mangani a ni swi lava a ni la ku vulavula hi swona loko na ku tiva ku loko i pasa matric a wu ri na malembe mangani hambi i nga vuli ku lembe rihi wo vula ku loko ni pasa a ni ri na malembe lawa. Loko ni pasa matric a ni ri na 21. Okay. Yeah, a ni ri na 21 ni kambe lembe a ni vuli va nga ta ku hlayelela a ni ri na 21 loko ni pasa matric. Se ku na swilo swimbirhi leswi nga humelela laha wa wu ri na ku tsakela ku kumbexana i nga va loyara mina ni ku tiva ku na swi twisisa ku ku tsakela loko va nga na yini va botise va le ka swoho kumbexana swin'wana swa leswi ku hlohlotela ku hayi kumbexana ni va loyara kambe i swi kotile ku eya dyondza i kuma B degree tlhela yi landzelerisa hi honors se i le ku tirheni le ku zamazameni ko le ku zameni kona a swi na mhaka a hi tlheleli hala ka bus gita ni twa va ku i xichayachayani xin'wana na xin'wana xichayachayani leswi swi va ku yimbele i kota ku swi chaya hi swihi wena kahle mo ni sungula laha botpet ne ni sungule ni tlanga keyboard ne se loko ni sungula ku tlanga keyboard laha ni nga fika ni komba papa ku papa ni kota ku chaya keyboard ni na ku tirha na n'wina ne loko swa ha fambisa sweswo ni ku papa no ni komba mi ni dyondzisa katara va ku n'wananga katara yi ta ku tsema titiwu wena chaya keyboard se mara ivi kusuka kwalano swi ya swi kha swi famba ivi ni chaya ti-drums ni tlanga ni dyondza ku chaya katara mara lexi nga fika xi ni tsakisa ngopfu ni ku lexiwani hi xona ni sechi nyiko ya mina ndzhani yi kuma ni yi kuma ka papa i bass guitar i tsakisa hi yini kwalayo i loko bo lediya byi nandziha ngopfu lediya ma vona na loko ni ri ku chayeni na papa na va ni kha ni tiphina bass guitar yi nandziha ngopfu swinene kumbexana hi tlheleli nyana ndzhaku ka lava va nga ku tiveki vo kho vo twa ku papa i vula mani ni vula Dr Thomas Chauke. Okay se loko papa va kha va chaya ni ku voni ka maphara lekhe chaya i khe tiphina swinene ni swi vona ku wa tiphina hi ku chaya e bass guitar kambe loko papa va ha setaperiwa lead guitar yi ya setapa lead guitar swi vula ku himpela ntiyiso ku swilo leswiwani swa ku chaya u tiva swichayachayani hinkwaswo xivono xa wena ka swo chaya hi yini kahle xivono xa mina i ku me ku la ku fambisa music ku fambisa legacy yes ya mahlweni legacy ya papa yi nga tekateki kumbe yi nga fiki laha yi nyamalalaku yes se xivono xa mina ku yisa mahlweni ku fana sweswi botpet ni na tindesani ta mina tindesani ta mina na vona va chaya futhi na vo va chaya hinkwaswo ivi hi sungula na band leyi hi vitanaku Xinyori Brothers ya chaya mi kuma ku loko van'wana va ku hi lava mi ta hi chaya emucatweni hi lava mi ta mi ya hi chayela swikwihi hi endla sweswo hi ndlela yaleyo i xivono xa hina lexo hi lava ku phusha legacy ya mutswari wa hina. Themba ina ti-album leti nga ti humesa a ri yexe a cina a yimbelela khoni ina toho ya Xibobo yi le ku teni yi le ku teni botpet tinsimu ene ti tele ngopfu
se swi vula ku yini swi vula ku i to ti chayela hinkwaswo hi ku wa swi kota ku ti chayela hinkwaswo to ti chayela hinkwaswo ivi yi nghenisa marito ndo ti chayela hi nexe mara ni ri nexe botpet ni nge swi koti mara hi ku pfuniwa hi papa lava nga na vutivi ku nga khale va ri ka music na vo va boti na va sesi na va mhani hinkwavo ni ta swi kota i muntshwa phela ku hi yo mhaka kha hi bula na wena sweswi hi n'hweti yale ya vantshwa ku na vanhu vo tala loko wo languta ni tshemba ku na we loko ku hala i nga kulela ko i nga swi tiva ku halaya va ku a ku ri na vhengele ra ka swimanimani n'winyi wa rona i lo na tshika ivi ri verifa halaya ku na yiniyini a hi nge lembe rin'wana loko se papa va teke xiboho xa ku havo mhe na hala ku chaya na hala ku yimbelela i nga ha yisa mahlweni swimatsatsa na switwa se swi vulavula hi timhaka ta Shinyori Brothers i ncini xi ndlaku ku va na ku tsakela ku legacy yi fanele yi tshama yi ri tani ya mahlweni ya ku ku ve na mabulandlela Dr Thomas Chauke hambi va tshika ku yimbelela hambi va tshiki vuyimbeleri bya vona leswi va nga swi ndla swi sala na hina vana va vona swi ta tlhelela swi tlulela na le ka vatukulu va vona hikokwalaho ka yini vona swi ri na nkoka swa muxaka wolowo sweswiya ni nga vula swona botpet hi timhaka ta legacy whether papa va yima music kumbe njhani lexi hina hi nga ta fambisa hi xona mahlweni i ku na loko ri ku hi nga endli ti-album kumbexana hi ku hi continue na ximatsatsa hi ku ximatsatsa hi leswi vona va nga ti endlela swona hina hi ngo no ta na ndlela yin'wana ya hina leyi nga ta endla ku vito leriya ra Shinyori kumbe ra Dr Thomas Chauke na Shinyori Sisters ri nga fi hi la xivutiso xa mi xi nga koho kwalano ku hikokwalaho ka yini i vona swi ri na nkoka ku ri nga fi swi na nkoka hi mhaka ku i vito leri va nga ri tirhela loko hi langutisa history ya vona ni tsaka ngopfu loko ni va na vona va kha va ni hlamusela history ya vona lava nga fika kona hinkwaswo ka swona na swi vona ku va ve na ku kayakaya kumbe ku hlupheka ka njhani ku za va ta fika lava nga kona so loko ho tshika vito leriya ivi ri yafa ku ta kha ku onhakeriwa hina so hi ndlela yaleyo hina hi ta make sure ku hinkwaswo leswi vona va swi endla kumbe leswi va nga swi endla hi famba ehenhla ka mikondzo ya vona hi yisa vito mahlweni international relations i yini international relations i tidyondzo leti hlanganaka na ku tirhela na matiko mo hambanahambana lomu handle na kwala South Africa hi dilana na ti-foreign policy na swin'wana swi tele swi swa kona ni tsakisa hi ku hi dilana na ti-foreign policy leswi vulaka ku ma ti vona tipholisi ta Afrika-Dzonga hi n'we mi ti hlelahlelaku mi vona ku mi nga ti antswisa kwihi mi nga ti lunghisa kwihi se Xibobo ni byeli foreign policy ya Afrika-Dzonga loko swi ta ka timhaka ta Russia i yi vona njhani liya yi na ku tikanyana liya hence South Africa a yi tekangi stance ka swilo leswi nga le ku humeleleni lexi hina hi nga ka xona i ku hi ta va hi ri neutral hi nga teki masayiti hi mhaka hi benefita hinkwako lomu loko ho teka ndlela yin'we hala va ta hi tshika loko ho teka hala kun'wana hala va ta hi tshika ene hi nga rivali ku Russia i khale yi ri na hina la South Africa kusuka hi minkarhi ya apartheid yi karhi hi sapota kambe van'wana veri a yi nga sapoti hi Russia ntsena a hi na Ukraine yi hi sapota yi ri ka USSR kambe kumbexani i njhekanjhekisani wa siku rin'wana walowo a hi languti ka siku ra vantshwa minduku i siku ra vantshwa minduku van'wani va ndla tibeshe van'wani va ndla yini kambe wena tanihi muntshwa ri vula yini ka wena ta ni hlamula loko ni vuya mavhengeleni wo ni khomela tanani inkomo sweswo mi yingiseriwa Munghana Lonene FM hina nkulukumba Chauke muntshwa loyi a nga teka tidyondzo leti ta ntirhisano wa timhaka ta matiko yambe hi yo mhaka mi n'wi twa ni kha ni n'wi vutisa na hi timhaka
ta foreign policy ya hina tani Afrika-Dzonga milawu ya mafambiselo ya hina tani Afrika-Dzonga loko ku langutiwa ka matiko ya le handle leyi nga hetelela yi teka xiboho xa ku kumbexana swi kahle ku loko hi ka hi tirha na matiko yo fana va Russia hi nga voyameli tlhelo ro karhi hi swivangelo swo nghena ndlela yaleyo hi loyi a nge ri i na ku tsakela ku vona ku ndzhaka leyi yi nga va nga yi tirhela ku tika dokodela leyi va ya ku mahlweni va famba na yona vona vinyi yi nga pfuki yi helela moyeni hi yo mhaka mi n'wi twa ku yena na tindzisani ta yena ni tshemba na vabuti wa yena va sesi wa ye ve le ku ringeteni ku vona ku va sirhelela ndzhaka liya va ya mahlweni na ku chaya va babas guitar ye ri chaya swichayachana hinkwaswo kambe loko wo n'wi vona kha chaya ni ta ringeta ku lava yin'wana ya tivhidiyo leti ni nga teka loko ni kha ni n'wi vona kha chaya laha ni tiveka ka social media platform ya mehe ni ta kombela na va munghana kumbexana va ta yi teka va matimu na va nsukusuku mi vona leswi ni vulaka swo nkulukumba loyi a kha chaya basket kambe sweswi a hi vulavula na yena hi mhaka ku i muntshwa i n'hweti ya vo xana siku leri ra munduku ri vula yini ka yena andza ka leswi sweswo mingisera munghana lonene FM i munghana lonene FM makomba ndlela ku na n'wana ntirho wu nge le ku yeni mahlweni wa munduku laha aka di khale hi ndlela yaleyo i wun'wana wa loyi mintirho leyi nga ta va kha hi landzelela ku ya amahlweni ka siku leri ra munduku hi ndlela yaleyo kambe sweswi yimani ni tlhelela ka nkulukumba loya hi nga na yena la i ta tlha mavito lama ma hi nga ma vula a ma tshamangi la nhlokweni leyi swi vula ku tidiyati ya magoveni kumbe se ti le magoveni kambe ke ni nga swi tlhelela ka yena va ri va SADC Unified Ancestor Traditional Practitioners Association hi ku tirhisana na SADC University of African Medicine ehansi ka vurhangeri bya President Hlati kumbe Professor Hlati wu ta va kha tlangela siku ra vantshwa muxate ha di khale ehansi ka nhlokomhaka leyi nge ri ku khutaza na ku tiyisisa vantshwa lava va nga vona lava va landzelaka timhaka ta vun'anga nkarhi wa ku sungula ntirho awara ya nkaye ni mixo va nge ri ku rhambiwa swiyenge hi ku hambanahambana ka swona maphorisa vakhanselara na van'wani tin'anga leti nga koho vuxokoxoko mi nga byi kuma ka 0800 014 531 kumbe hi WhatsApp eka 082 765 2815 va ku away with ritual killings swi vula ku hi leswi va nge ri hansi na ku dlawa ka vanhu mayelana na ku va va tirhisiwa ku timhaka ta ku va switlhavelo timhaka tin'wana leti va nga ta kahle swinene se munghana lonene FM yi ta va yi ri koho kwalani ka dikhale mi ta n'wi twa n'wana n'wa G ta va kha mi tisela swiviko swoleswo kasi xin'wana xipano xi ta va xi ri le nkowankowa tanihi sweswi mi nga swi twa ku da xipano i xipano xa swarisima i miskoli na Khensani Nyango kasi na Qolano le Kenhoek fambisana na Lindiva na DJ Matt va ta va ri ankowa kasi ke mina na Ncindani hi ta va hi ri ka Mudavula a va se ni byela ku hi le ka Mudavula mpelengende kumbe hi le ka Mudavula kwihi kambe ke kumbexani ta ni byela Ncindani hi ku famba ka nkarhi sweswo mingisera munghana lonene FM nkaye timinete yi nga se ba awara yan'we mahungu ya misava hi nomo wa Sesi Bongi n'wana ti maluleke kasi ke kusuka kwalano hi ta va ha ya mahlweni hi teka tinqingho ta n'we hi languta ku xana mintlhontlho leyi n'wina tanihi vantshwa mi nga langutana na yona hi lembe leri ra 2023 mi ri hi yihi Chauke Pet ni khenseli swinene loko hi khomela riqingho mavito lama yi nga byawo hinkwawo ku losa ririya ro khovolela kasi hi ro leri tirhaka but okay a hi tlheleli mindzuku siku ra vantshwa vantshwa va na mintlhontlho yo hambanahambana sweswiwani a ya ha fani na leyi vantshwa va lembe ra 1976 va nga va na yona ka we tanihi muntshwa loko ku fika siku ra mundzuku ri vula yini ka wena siku ra mundzuku Pet siku leri hi tlangelaku vantshwa va 1976 laha vantshwa a va hi lwela ka ntshunxeko na timhaka ta swa tidyondzo na swin'wana swa hi hlangana na swona laha South Africa siku leriwani ri vula swa nkoka eka mina hikuva ni muntshwa ene leswi vantshwa a va lwela swona i swilo leswi se mina ni swi kumaka hambileswi kwala South Africa ha hlanganaku na swiphiqo swo tala
timhaka to fana tidyondzo ku hakela timali ta ti-school fees na yini hi ku leswi a va hi promise swona i timhaka ta free education leyi mara ya ha tikaka na sweswi ivi ku va na swin'wana vhele leswi hi hlanganaka na swona tanihi vantshwa kwala vutomini leswi vantshwa va tsandzeka ku ti hambanisa na swona kumbexani mina ni munhu nkulukumba na ha ri muntshwa Xibobo se leswi ni nga a ni swi tivi ku mi hlangana yini mara leswi ni swi vonaka ngopfu i ku hayi a mi swi koti ku papalata timhaka ta swipyopyi mani a ni swi koti i vona ongeti i mintlhontlho yaleyo ya swipyopyi ku kayivela ka mintirho na yini hi nga huma loko ko endleka yini Mativa Botpet xo sungula lexi ni nga heta ni xi langutisa ka timhaka leto to ka hi nga koti ku papalata timhaka ta swipyopyi kumbe swidzidziharisi swin'wana i peer pressure peer pressure ya hlupha ka hina vantshwa a hi swi koti ku langutisa munhu ivi hi ku no endla swa wena na mina ni ta endla swa mina hinkwenu la ku landza swona ku a endleni leswiwani hi mhaka ku mani wa xi endla ene leswi swi endlaku ku swi hi onhela vumundzuku bya hina hikuva va te ngopfu vanhu lava mi kuma ku va dzaha swidzidziharisi kumbe swipyopyi mi va kumaku laha handle a nga tirhi a nga endli nchumu na le kaya se a nga ha hloniphi timhaka ta sweswo va swi landzelelaka ka masiku lawa so loko ni tshemba ku loko siku leriya ni ku hi ta bula hi languta timhaka ta vantshwa na ku wa we hi teke xiboho xa ku na we la ku hoxa xandla ku katsa na va makwavo ku vona ku mi hetelela mi hlayisa ndzhaka na ku ya mahlweni na leswi mukhalabye va nga mi komba swona ni tshemba hi hleketile swin'wana ku ni nge fambi ni nga vulangi leswi hi swi mina ni rhandza ku khensa dokodela ku va hi nyiki nyiko leyi ku va endleni ku hi nghena hi tikuma hi ri ka music industry hi tikuma hi nghena xikolo hi fika laha hi nga kona nkarhi wa sweswi xin'wana lexi nga ta xi vula ku vantshwa a hi landzeleleni passion ya hina loko munhu a ri na passion yo karhi a hi landzeleli mara swi nga fiki laha swi kangavanyisaka timhaka ta xikolo a ku vi lexi nga rhangaku mahlweni hi tindlela hinkwato mara munhu loko ve o lava ku landzela passion ya yena a hi landzeleli a kha swi katsanisa swi ri swimbirhi no ni khensile swinene Chauke ni khensile swinene vayingiseri loyi ri ni ku vutisa ku i tekile na a ni teki hikokwalaho ka yini a ni teki hikokwalaho ka yini i le ka xiyimo xa ka xo hlamula loko ri nga wole ka xiyimo xa ka xo hlamula ni kombela hi famba hayi fambeni Botpet Chauke khensile swinene ku va mi hi nike nkarhi wa ku bula na n'wina hlayisekani va na siku lerinene ku diya ku hengeta Chauke ana khensa Botpet na vayingiseri va Munghana Lonene FM khensile swinene sweswo mi yingiseri Munghana Lonene FM mi n'wi twile Chauke Xibobo a hi vulana na yena i muntshwa wa hina mi n'wi twile mani swi tivi hikokwalaho ka yini ku a ni fanele ni n'wi vutisa ku i tekile na hi mhaka yini hayi swivutiso swa n'wina swivutiso swa n'wina vayingiseri va mina hi kona kambe mi swi ri tano hi sala timina ta mune hi nga siya mahungu ya misava hi nga kuma van'wana vantshwa vambirhi laha hi nga siya moyeni hi nga siya ka mahungu ya misava ya awara yan'we hi twa ku miri yini n'we hi leri siku ra n'we ri fikile ku lo sala tiawara tingani ri fikile ivi se mi ta kota ku va mi tiphina hi rona tani hi vantshwa xivutiso lexi ni ku vutisaka xona i ku wa yi tiva mintlhontlho ya vantshwa va lembe ra 1976 ka wehe vantshwa mintlhontlho leyi wehe tanihi muntshwa i langutanaka na yona sweswi hi yihi va ri ku na Khensani nyango la Sesi Khensani i pfukele mibyatsi swa mi no bula a khensa swinene Sesi Khensani n'wina mi ri yini Botpet tinkingha ta vantshwa to tala ta kona hi leti hina hi ti endlelaku tona hi hexe ni ti nga ku maybe so tanihi tiko hi hlangana swiphiqo swo tala leswiya swo a hi fanele se hi swi tiva ku na loko ku ri ku mfumo hi nga wu komba hi tintiho a va hi endleli mintirho
a va endleli yini a hi fanele ka nkarhi loyi va hi kha hi swi kota ku ti endlela swilo hina hi hexe ma twisisa ni twa vanhu vo tala va vulavula hi ku tikiseleka ka mihleketo, ni twa vanhu vo tala va vulavula hi ku munhu wa stressa, ni na vana vo tala mara a ni tirhi ni fane ni hlayisa mhani, ni fane i n'wi languta munhu wa kona i na malembe mangani, ni na 25 years. Problem yi le kwihi? Why i nga sunguli swo karhi? A ni kha ni vulavula na muntshwa wun'wanyana a ni nge n'wi vuli vito masiku mambirhi manharhu, munhu loyi wa tirha Bootpet ne buti loyi a nga huma wa ka Xinyori i vulavula ntiyiso, peer pressure i problem yin'wana leyi a ni swi tivi hambi hi fanele hi lunghisisa ku yini a vantshweni leswiya swa ku munghana wa mina i na yini na mina ni fanele ni swi kuma. Hi loyi munhu wa tirha u hola 9,000 Bootpet, i na vanghana a nga swi tivi ku vanghana va yena mali va yi kuma kwihi mara va mbala Gucci i brand yin'wanyana leswi yi durhisaka swona Bootpet, munhu wa 9,000 hi ku ya hi mina a nga fika laha ka ku ambala brand liya. Mara hi loyi munhu u na swilo leswiya swa ti-Gucci i na swilo leswiya swa yini loko ni languta lexi xave hi mali muni 40,000 lexi xave hi mali muni hi ntsengo wa so ntirho wu ye wu hela wa 9,000 lowu a kota ku a ti xavela mugayo a ti endlela swilo swo karhi. Ti-Gucci a ta ha kumeki, a nga ha ri ka level yona liya yo at least a ji nga fambanyana na vanghana va yena jikijiki no na depression. U depressiwa hi yini ku ntirho lahle? Problem yi le kwihi? Vanhu lava ni famba na yona loko that's the problem ya hina vantshwa. A wa ha ni swona swo karhi sweswa mi famba mi swin'wa swin'we mi tswotswiwa hi ku va nge swi koti ku xavela i nga humesi nchumu. A wa ha ambali swo karhi leswi wa kota ku swi ambala hi ku a ku hava munhu a nga ku xavelaka. A ni tivi ku yena a va kha swi kuma kwihi ntsengo leyi a yi hola, salary leyi a yi hola laha tirha kona. Mara sweswi ni vulavula ku ri yena u na depression, a ni vulavula na yena hi mhaka a kha vulavula hi mhaka i lava ku ta ti dlaya. U lava ta ti dlaya u fike njhani laha? Ni n'wi vutisa ku mara are you aware u fikela hi mhaka yo u lo swi endla wena na? Why u nga sungulanginyana bindzu ro karhi? A ni vuli ku hi nga naveli leswinene, a hi swi naveleni mara i khe swi tiva ku va ni fika laya ta sungula bindzu ra mina ni ta endla swilo swa so salary ya mina ya ni pfumelela ni ta veka hi ntsongo ni nga ri na peer pressure ya ku munghana wa mina i fambi movha. Ti-responsibility ta hina hi twisiseni ku hi nga va hi ri vantshwa hi ri tintangha kambe magondzo ya hina ma pasi na ti-responsibility ta hina ti ringani. kun'wani Sesi Khensani wa kuma ku we ka n'we i wa ya sungula ku xava lepula ni byeleni lowun'wani wena wo fanele i ya xava a wa ha xavi nchumu hinkwaswo swi kona. Lowun'wani Bootpet loko ha ri xikolweni ka vona va n'wi xaverini movha, wena wa fanele ya sungula lepula ka vona movha already movha na wona va n'wi xaverini papa yena va n'wi khensa ku va pase grade 12 a ya university. Wena wa fanele i sungula lopula Bootpet. Sesi Khensani a ni rivele ku hi n'we Sesi Khensani se nambara leyi mi ni nikile a ni nga ha swi tivi ku ni ya yi lava kwihi se hayi hi ta bula hi kota ku ya hi mahlweni hi pfuna rixaka sesi wa mina. Okay swona enkomo sesi wa mina a khensa swinene. A hi kumeni mahungu ya misava lama ya Sesi Bongi va nga hi tshembisa wona ya Bongi. Inkaya timinete ntsena ku bila ura ya 10 ka mkanalo wa FM makomba ndlela 0860002543 ku twale nga ri ra vuntlhanu namuntlha ku ve ka ha ri ra vumune kwala nga ningisela uri kona mingiseri wa mehe u nga va kha ningisera uri ra Gauteng eMpumalanga eNorthwest Limpopo hi ta ka wena ku ri hava load shedding hi ta yi vona hi awara ya mune ni ndenga ha khensa ka va ka Eskom ha khensa ha miza tsundzuxa risimu rin'wana ri nga tshava ri yimbeleriwa hi nkulukumba wan'wana yena a khensa 350 maharito ya ku yi nghenile 350 maAfrika-Dzonga vantata yi va na ku byela khe beri but the SADC Unified Ancestor Traditional Practitioners hi ku tirhisana na SADC University of African Medicine ehansi ka vurhangeri bya Professor Tlhathi va ta va kha va tlangela Youth Day siku ra vantshwa laha a Muxati hadi khale ehansi ka nhlokomhaka leyi nge ri the day empowering youth young traditional practitioners
isiku leri ku va ku kokha ku seketeriwa vantshwa lava va nga ka timhaka ta vun'anga hi matirhelo matikhomelo sweswo ntirho lowu wu ta sungula hi awara ya 9 nimixo se vengeri hoiko va mi rhamba hinkwerhu n'wina mi nga kwala kusuhi na le tindhawini tetele kusuhi mi nga mi ri va xiphorisa vakhanselara swirho swa komiti ya titliliniki tin'anga na un'wana munhu la nga tsakela ku ta dyiwa kwele ka dikgale leyi vuxokoxoko mi nga fonela ka 0800 014 531 kumbe mi rhumela whatsapp eka 082 765 2815 ndlela yaleyo mi ta kota ku va mi va ka ntirho lowu wu nga lulamisiwa hi va the SADC Unified Ancestor Traditional Practitioners va nge away with ritual killings na hina hi vula tanihi Munghana Lonene FM 10 minutes ntsena ku bela wala ya 13 matwile Sesi Khensani loko hi nga siya mahungu ya misava kha va kombisa hi timhaka teti ti khumbaku vantshwa kahle i mani peer pressure i tshama kwihi i tswariwe hi mani endisa ya mani munhu lovenge i peer pressure ni twe xinyori a kha vulavula hi voho va lava va peer pressure ni twa Sesi Khensani va vulavula hi voho va lava peer pressure kahle i mani peer pressure 0860002543 un'wana muntshwa lowu hi mani kusuka a Kapstad emgweni inhlekani aye Khalanga mi pfukile hi pfukile njhani hi pfukile na themba mi lo hembela muhumelerisi wa mina mi kumile Cape Town ani hikwala kapa na timpfula sweswi mi yo languta ntshava liya tafula mountain no na khensa swinene emgwena loko mi teke xiboho xa ku hi bela qingo na n'wehe mi lava ku tisa tlhelo rin'wana ra n'wehe mi ri yini no khensa mina mi lexi ni rhandza ku swi vula ku loko swi ta hala ka mintlhontlho mintlhontlho leyi hlanganaka na yoho yi hlayini mara yin'wana ya yoho hi la ka byala la ene ni ta swi vula straight loko as vantshwa va namuntlha hi abuse byala a hi na relationship ya kahle na byala ene byi le ku hi onheleni swinene ka vumundzuku bya hina so byala yin'wana ya mintlhontlho leyi hlanganaka na yona yin'wana mi nga se yaka yin'wana mintlhontlho mugwena mi khomeleni ku mi nghena na n'wena loko mi ku a hi na n'wina vantshwa mi na vuxaka lebyinene na byala mi vula yini hi lero bya hi control hina a hi control byona man twisisa mi kuma ku from Thursday ku sungula ku miwa from Thursday ku ze ku ya va Sunday nkarhi luwa hi nwa ku wona i nkarhi lowu kumbexana hi ta vika hi ri busy na tidyondzo hi karhi hi ti-upskilla hi ka hi dyondza ti-new skills kumbe swin'wana leswi nga hi pfunaka mundzuku kumbe hi kota ku hi tholeka because yin'wana ya mintlhontlho leyi hi hlanganaka na yona i ku a hi koti ku tholeka we are not employable why hikuva even though van'wani va na toho ti-degree van'wani va na matric kambe a va na ti-skill loko va ya ku interviewa wo va na degree ntsena mara a wu na ti-skill ntirho a wu tivi man twisisa so yin'wana ya mintlhontlho hi yoho yaleya kwala ka education i ku vanhu va na matric vanhu va na ti-degree vanhu va na ti-honors mara a va tholeki that's why mi kuma ku na ti-post to tala leti ku nga khale ti humini mara a va koti ku ti fila ka tikhampani letiya kumbexani va gina va kuma vanhu ve le handle hi mhaka yini loko va ya ku interviewa they realize ku actually a hi wena munhu loyi va n'wi lavaka so yin'wana ya mintlhontlho leyi hi hlanganaka na yona ene for hina ku hi kota ku fikelela laha i ku hi fange hi va na drive hi fange hi nga vi vanhu vo loloha ko xin'wana xa kona i ku hi ya loloha a hi lavi ku ndla ntirho wa extra a hi lavi ku okay sweswiwani le ka matric kumbexana sweswi ni nga degree mara ni tlhela ni va na piece job kumbexana ku va na swin'wana leswi ni nge le ku tidyondziseni mina a sayitini mandlisi se ku va mhaka yaleyo loko ni dyondza sweswi loko ni nga degree ya leyi ni tindlela yona after laha ni expecta kun'wana u ta ni nyika ntirho mara no degree liya yi fanele yi ni pfuna mina ku loko ntirho ni nga wu kumi hi leswi ni nga swi dyondza ka degree ni fanekele ni kota ku tindlela ntirho hi leswi swi fanelaka ku swi endleka mara ni nge swi koti ku tindlela ntirho hi mhaka ku even though ni na degree ya engineering mara sweswi loko a hi yena ni ya aka bridge kumbexana a hi yena ni ya lunghisa electricity ya mani a ni swi tivi a ni swi koti se i yin'wana ya mintlhontlho leyi hi hlanganaka na yona na ku loloha ni tirhe ngopfu ka ti-corporate
no kuma ku vanhu a va tirhi vanhu va teka ti-sick leave va karhi va nga ri sick mi kuma ku hi Mvhulu vanhu a va ti ntirhweni hi mhaka yini hi Sunday u tlele hi ma-2 a hi ri byaleni se swa hi ndlela yaleyo mi kuma ku a wu koti ku ya henhla a wu koti ku promotiwa u tshamela ku complaina we don't work hard se mi kuma ku vanhu va ta va huma va ri matiko yan'wana va ta hi tekela mintirho liya ivi se hi tlhe hi complaina hi ku no n'wina mi qacha vanhu va so ku ri ku hina hi va hi ri na tona ti-opportunity letiya mara a hi ti teki hi mhaka ku ya loloha ni byele mgwele phela mani swi teka ku vanhu vo ti tsalela ka swihangalasamahungu swa mabulu ku va tsala swo yelana na sweswi mi swi vulaka va ku un'wana i ta nikiwa ku hela ka vhiki ko leha va ku i ku hela ka vhiki ko leha ku fana na namuntlha hi sungula ku hela ka vhiki ko leha swi vula ku mgwena loko mi ya kaya se mi ya ku wiseni ku endla ku loko mi vuya hi Musumbhunuku mi vuya se mi ri lowuntshwa mi kota ku tirha hi ku hiteka kambe ve ri vo tala loko va nyikiwa ku hela ka vhiki ko leha va vuya va karhele hi swona yani hi va hi ri busy hi va hi ri busy wi hi karhele entiyiso ukulu ngopfu ni mi twini hlayisekani va na siku lerinene ku dya ku engeta danki inkomo 0860002543 we u ri yini mingiseri wa mehe i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wehe eka swona Vusmus ehenhla ka aye mjani doctor i pfukile mjani na hi pfukile se ri huma kwihi vito leri Vusmus kwala majoni ni tshemba mi lo tiyitha leri wa nthe vatswari mi tswaleriwe kwala joni la Tembisa hospital ya na se na swi twisisa a hi yeni ni muntshwa hi leri siku ra munduku ri vula yini ka n'wena ka mina ri vula swo tala ngopfu mara lexi hina vantshwa hi nga na problem na xo Dr ku fana misaliwa ka vulavuleliwa ka Chauke peer pressure competition hi swo swi hlupha se competition i ya yini la ni masiku lama ku na ti-Gucci ku na ti-Gucci ku na hambi mo ka mi nga vuli mavito ya ti brand vulani leswi mi lava ku vula swona mi ka mi nga tirhisi mavito ya ti brand hi ku loko mi nga vuli mi vula yaleyo brand ivi mi nga vuli yin'wana swi vula ku mi navetisa yaleyo mi yi vulaka se loko mi nga lava ku yi navetisa loko mo ze mi vula yin'we swi vula ku mi ta vuli hinkwato se swi nge vi kahle se vhetani mi hambana na swona mi nga ti tirhisi ti brand vulani leswi mi lava ku vula swona no vula ku loko hina vantshwa ho tshika ku loko i vona n'wana ka makhelwana mbale brand yo karhi loko hi lava ku hanya kahle a hi tshikeni leswo hi navelana ku loyi endla yini loyi endla yini hi ta hanya kahle problem ya competition ya yi hlupha kambe a ni veri la ku nga na ku navela ku na ku humelela se loko nga naveli i ta ya ku ya u nga yi helo mos i fanele navela swo karhi mara nkarhi wun'wana a hi fikeleli wa navela le ka hi nga fikeleli wa hi nga yimeli nkarhi wa right ku i ze fikelela i kota ku kuma brand leyi yi lavaka hi leswo hi va na ku navela ka kahle hi nga vi na timbilu a hi naveleni kahle ne me tweli poto men hlayisekani la a xilungwini a mitlimba wihi ka nyama yi heli ku hela matino twana la 8 minute yi bile awura ya 13 tula minjani epfukile njhani haxi hi pfukile mingiseri mirini n'we swin'wana va swi khumbakhumbini leswi swi nga mintlhontlho ka nkarhi lowu nga ka wona nga byala number 1 number 2 peer pressure number 3 vulolo hi lava swilo swa kahle mara a hi la ku tirha hi lava swilo swa kahle mara ku tirha a hi swi lavi and number 2 mintirho yi nga huma ka government mara hi mhaka vulolo na mihleketonyana yi nga ku lo programiwa ku ri leswi va mani leswi hina hi nge apply hambi ho apply ri nge hi vitana hi xivona swi le ku onheleni ka vantshwa vo tala for an example mnduku okay ku na ti-function kolomu nga na ti-function kona ku fana le ka Mudavula mara ni vone premier ya hina lawani ali la Gauteng ku ri no ya celebrate in a style hi ta va hi kha hi thola vanhu ka tindhawu to hambanahambana ku ta kha ku tekiwa TV mara mi nge swi voni kha se hangalaka na
na social media ka site ra hina vantshwa ku hangalaka sweswiyani hi ya ku huhweni hi na byala heta until Sunday it's fine and then life goes on mara ku na swilo swa serious leswi nga kona ta kahle yin'wani ya mhaka yaleyo ku mikama yin'wani loko na loko i languta ka social media kumbe swihangalasa mahungu swa mabulu i ta swi vona ku loko wo tsala ku wa ka hina loko i lava ntirho i fanele i famba hi ndlela leyi hi ndlela liya hi ndlela liya a swi nge dumi swi nge hangalaki swi nge trend loko wo teka xithombe loko wa ha teka xithombe kumbe video ivi buruku yi ku thu swi ta swi ta hangalaka na loko sale ya thiva i ta kuma se swi fambile hi leswaku ka yini hayi kona hi leswaku swilo swo ka swi nga hi vuyerisi nchumu hi swo hi swi hangalasaka vhele hi swo mulaka so 0860002543 un'wana mingiseri loyi nhlekani ayi butet beri n'we mangani n'we mi ri yini na me ni ri ta a khensa mangani hi mi kambe mhangani veri yini loko mi tiphata mi ri mhanga ya yini hayi na manga ya ku bawa kakhulu wala yana ni mahlweni mi ri yini butet leswi mi nga swi lemuka hi vantshwa masiku lamawani i ku xin'wana na xin'wana leswo durha swi tiva hi vantshwa ene loko va heta vantshwa lavayani va ta ku byela ku mani i na mali swa yi tise ku yini mali ya swimani a va lavi ku swi tiva loko mi ku va kuma ntirho mali ya koho ya ha ri hansi loko n'hweti yi hela heta ku hola wa tshika hi ku i la ku fikelela ka swimani ende la me ni nga koho butet la ka malokixi yalaha na ti vonisa hi ku hi le kusuhi na timayeni mi le lokixini ri le kwin'we no mina ni le Harties so marokixi ya Harties hi hala vo Brits hala vo Muthutlungu na vo Damonzini so butet vantshwa loko va sungula ku va huma xikolweni va graduate va nghena timayeni i kulele amukhukhwini na vatswari va yena va karhi va n'wi kulisa loko se a sungula ku tirha i huma mukhukhwini a famba a ya ka chafuletini a hakela 6,000 se xiphiqo yini no xiphiqo i ku a nga languti lendzhaku a taka hi koho hikuva i lava ku fana na swimani a fanele ndla njhani a fanele a tshama mukhukhwini kwala a fanele ka rhanga a kulisa jarata ku sungula a kota ku vona ku vatswari va ye ku ze va n'wi kulisa a va yimeleye ku na yena a kota ku komba van'wani ndlela va landzelaka yena a ni ngo mikama yin'wani mi kuma ku zanga ni nchumu hi mhaka ku ya hi ye a ku na mukhukhu luwa a va na xitandi ma swi vona butet a hi swona i ku swimani imbala swimbalo xa 12,000 so na me ri ni famba ni ya kuma ndhawu leyi ni nga ku loko ni fika ni tshame na van'wana mina ni tshama swikwinikwini va ta kota ku ni hlonipha hi leswi dlayaka vantshwa va siku lama ku va la ku hloniphiwa a va la ku vona le va ya kona ene le ka ti-function leti nga koho ta mundzuku u ya kuma voho va tshamela va nga tshama koho va karhi va nwa mabyala ene mabyala koho lawa yo durha na wo futhi ene va ta va mbali na ti-uniform ta vana leta ku hava na tona ti-uniform ta vana va xikolo intiso so that is why ti-awareness leti endlekaka ka vantshwa va tekeli nhlokweni ene lava tekelaka nhlokweni hi lava ka va nga tirheki va nga na makaya va tekelaka ti-awareness nhlokweni lava tirhaka a va na mhaka na swona ene nkarhi wun'wani butet ku va u tirha or ku ri na leswi nghenaka a swi vuli ku wena se u humelerile intiyiso hi ku a ni loko u hela ntirho i nga vhe i tlhe i va xisiwana xo helela hi ku u tinghenise ka swilo swo tala a ya loko munhu a kha a kula a kha a tirha ku na leswi endlekaka swi nghenelelaka komba ku vutomi se byi ya mahlweni mara loko muntshwa a ta ka wena a fika a ni hleketa ku ndla so u
ta ku hayi u nga vileli ni ta ku pfuna mundzuku nemetweni bot nemetweni loko mundzuku a ta munhu xaluyani a wa ha swi tisa ku tolo u tiyini hikuva u ta ku yini hi marito man'wana ku tshama ku ri tana minduku va ze va ku chaviti va ku hi we tana minduku hi lela ku loko hi ri lomu swihokweni loko munhu a ta ku a ni hleketa ku ndla so u nga vileli mundzuku ni voni ni ta ku lungisela loko se wehe ku u muntshwa loyi u nga na ku navela ka xo karhi u swi teka swilo leswi a u swi veka mbilwini loko mundzuku u ya munhu loyi a nga ha vulavuli swona leswa tona and that's why vantshwa vo tala hi yo tshikeleriwa ku hayi lava nga na swoho hi sweswo i vutomi bya kona se fanele hi amukela ku swi tani entiyisi nemetweni van'wana nemetweni boto wa mina hlayisekani mana ku hela ka vhiki lokunene yaniri na n'wina swi va tani kheseli boto wa mina xikalavito milange ku mi nga tiviwi kambe viti mi na rona inkomu xikalavito swi tlhe swi hulukela hi mina tatani Mathebula minjhani Mathebula a ku mi dyondzisi okay ni ku dyondza ka grade mani grade 10 a Nyantomo grade 10 a Nyantomo a ku ri 19 mani 2008 swi vulavula ku ni ku dyondzisa 2008 ni yo fika ni ku dyondzisa nyana n'hweti ni tlhe ni famba no inkomu se mi rini n'we a nga tsundzuxa vantshwa eka mhaka ya ku a va apply mintirho ku fana na sweswi ka giyani ku hume ti-post ta traffic va nga yi ku ri ku ta tekiwa vanhu lava tiviwaka kumbe sweswi wa hi laki ra yena munhu a apply ya sweswi na le ka Gauteng province lava tatana Lesotho va ri mi ku ta kha ku submita CV a va yi va submita CV ya va tshika va ku va ta teka maxaka ya vona kumbe sweswi a hi vona xaka i ntiyiso minkarhi ya ku tala vanhu va tshika vhele va ku lexi ku vo lava ku teka maxaka ya vona va ta tekana hi xivona va ta ndla yini ku ve a hi swona ngopfu ni khensile ku mi tena tlhelo rero buti wa mina inkomu a khensa swinene muyingiseri wa mehe nongonoko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela wena u ri yini ke nkarhi rin'wana i ncindani mi ri mara rin'wana kumbe hi vhe ya teka tibeke hi ya ka Mudavula mari na un'wana kumbe hi teka tibeke hi tiyela ka Mudavula ncindani mina ka veri kuna Butcollen nhleka hayi mzee buti wa mina hi pfukini n'wina minjhani hi pfukile a khensa a xi yo nghena hi tisavonelo na hina man na ti-challenge tin'wana hi hlanganaka hi tona hi ri vantshwa ya mataka man'wana loko hi tshameni no pfa ni ti vutisa ku nkarhi wun'wana hi nga va hi yo tala ngopfu ku hindza mfumo wa hina na hina hi nga ku laveni ka swikoropa mina na koropa yisi mara ku na vanhu va ku tala sweswi va nga dyondza va nga na ti-degree na yini mara mintirho yi nga ku va kaleleni yes ku tlhela ku va na van'wana va nga na ti-matric khale a va ku loko va ri na matric na license a xikoropo u ta xi kuma mara sweswi swi le ku tikeni ku ri a tshwani ku a ni koti ku twisa ku swi nga endleka ka nkarhi wa sweswi hi yo tala ku hindza mfumo wa hina na hi ku ndzi twa nga ku freedom leyi nga yi kuma nkarhi wun'wana yi tlhe yi khoma mavoko hi ndlela leyi minkarhini ya sweswi minkama leyi ya mabuni vanhu va ri la hi ku heyi ka tika mintirho yi kumeki na yini na yini hi ku ya hi ku na xihlawuhlawu mara na sweswi xihlawuhlawu wa ha ri ka xona hi se huma ka xona mhaka leyi muyingiseri yaleyi a nga hi vula u vulavula tiyisi loko a ku ya submit hi tshika leswaku va teka hi xin'wana na manana yes swa tirha mara na ku kama un'wana u ve na like wa tikuma u nghenini u kha u nga tivi munhu ndhawini so hi ri vantshwa hi hatla ku lahlela thawula mani twa hi nga ku sweswi na mi lethe vatswari kama un'wana va fika laya ka ku a hi ngo to luza mali ku n'wi yisa xikolweni hikuva mani va dyondzeni va lo tshama ende va va fike kwalani hi ku languta xiyimo lexi hi nga ku hanyeni ka xona na mita bot na mita masivona so mani ta ku kama un'wana mfumo hi tshama hi languteli wona minkarhi lowu tala mara ni ta ku na vanhu lava hi va langaka ku va hi rhangela a va ya hi tirhela va nga languti lava hala ka vona ntsena ni mi khenseli bot wa mina i nkarhi u nga ni siya n'wana mani a khensa swinene loko mi hi bela ritoni khenseli muntshwa wa mina
inkomo sweswo mingisela umngana lona FM Khensani kuba unilombe ndlebe Khensani Ian Griffith Chauke kuba uta bula na yena khensa swinene I Xibobo Khensani swinene nakona ka umere so encindani Eric Mavasi mina ni Khalanga Pat Mathebula ni n'wana ri smart na famba ni misiya mandleni manene ya tatana Ike Ngobeni la ka tatana namuntlha ingaku swi mi khome kahle loko va mi tsundzuxa lava mi va dyondzisani I know vula ku I mina Mr Mathebula mina tatana Mathebula oh okay na ikuma makale Ike na swa ku ina hungu mina hungwani hawe ne na hungu kambe kuna leri leri okay iri ni ngangise hi mvulu hi wa vumbirhi a ni byela ku mafurha ya herile hi wa vunharhu a tlha ni byela ku gasi leyi a swekaku yona yi herile se swi hetelele na ku foni ya yena se yi onhakile hi ra vunharhu a ku yindlu ya yena mali ya rent ya laveka okay a tlha ku mindzuku I birthday ya yena a ku ni tsundzuxeni vakulukumba ni ndla yini hi sesi loyi wa tiva mi toka mi nga swi lavi ku twa ntiyiso ne mara sesi loyi I te kahle ngopfu I ku byela swilo leswi I fanele ku I swi tiva ta ha suka se kondelela